Hello, it's here. 2018 Serampore Convocation DTH ahin then DTH koda BTH chan ha do na certificate pe do na convocation program na sa tai na omen unchom choma kon India pumpi le Sri Lanka la ha kon nong mi hongin to he convocation ni maga na dinga he ki go na dress ho ki bol na hi tan he che ko holen ta he in holen hin an kaloi ho si to ke ho jong ko movin che nga he le kai mong zai rem đâu lên te ho loi jong movin e chu chun ke ho jong aflong ako na BCS paso si jong kapangovin tu he akin zone pending convocation program chu ahong he dinga hitan he we chun lai Serampore mun lo pi ta thil ki bol ho lo pi la zengen ki pa omen pathen thang wa in omen he je he chun lim ho ga he jing na dinga he ken la mai hin he je người ta mang cái thoại ăn đó thoại cái không làm cũng chuyện này lại một he hay tàn he tua he cái pan cồn hay tan đêm gà mèo chỉ đi ngà cả lối pan gà là lẻ in he chân cái tiếng cây không hello cái bảo mình này gì tôi hin sản xuất cái đêm kia là photo session nên ngay tan photo session lang khô photo session dengan mi cái tan này gì mi hem anh say này gì
Serampore Convocation kacaitan Convocation Lopi tain sain tan petien zaren en kon wahe last Convocation anne na hong deng hitan mi ho olo lak anne dolo che di utai kai ho all level yang lang level hung It's Serampore building then part of it in then Jose campus in campus then tak Serampore in anezi nahi Serampore University